Yes, hello. Hey, waramutse neza. Amakuru yaramutse. Nigo shanze mo kugiva mu rugo. Uri buze kunsura wowe? Wowe uri buze kunsura? Batuma nsura mu rugo kandi na gahunda mfite. Cyane cyaza tutiyanye. Sabi. Muraho neza. Murakomeye? Meza. Nta masaha saa 9 suvuye. Hano hirya kureba madamu wawe. Nari ndi wawe. Nubuhoro simana. Rwa rukundo gusuzuma umuryango. Bamvuye kureba kuna kana kameze. Sha, byehorere wa muvyeyi we. Yanze mvuye bura nanjye usanze mvuye gushaka umuti kumurukisha. Na Simone hano hirya turaganira. Nuko ariko nari mvuye gushaka umuti wo kumurukisha. Kuko kana kanje kameze nabi. Kukomana mu gitondo kameze nabi. Kunguki? Sikara kana ka glass kamwe gatoya. Kungako kara ka glass. Si mana yisinije ari gukinira no kurubaraza umwana ni muzima. Fugasa. Nose byo Simone yambwiye nibyo. Umwana ni muzima, umwana no muryerye nta kibazo afite. None umbwiye uyu muti bampaye nkujugunye. Sinawujugunya penje yewe humura shyira umutima mu nda. Simone rega mukanye turahuye. Hari ibya nka saa 6 n'igice. Arambwira mugiteke kuko uzi ko Simone ari inshuti yanjye. Utekereza ibibazo byanje byo mu rugo kwa kana kameze n'iki. Yafashwe ute nuko ari yafashwe n'umuriro ari kuvugishwa n'iki. Nuko ndavuga wa mugore wabo nagize ute ngabire yamukoresheho. Birangira kaze se nkubwiye birangira Simone ambwiye nanjye utuvugana Jamari mvuye mu rugo iwanje madamu wawe avuye gufata umuti kapasitamoro ngo ndareba ko umuriro wagabanyuka abone kumugeza kwa muganga. Simone yambwiye ngo umwana ngo avuye mu rugo ngo abone ko gatangiye mbese kuza muri mudu gake. Rero ndavuze nanjye sirapima kugira ngo ngende kandi nzi ura mugore ukazengereje uyu mudugudu avuga reka mbanze uyu muti bampaye sinagenda ngo ungire ibyizero byo Simone ambwiye reka mbanze ngirute mujyane. Yewe vuye wawe kano kanya amaguru naye. Mana yabikoze umurimo noneho. Nuko umwana wari gukina na mahoro ahubwo se Jean Marie waretse. Ejo nahuye na Murisa. Mfite cya kintu. Igikise kandi. Ikigo kubuza nyine aho ibirenge byanjye byagiye habaye ikisi. Nese ntabwo mvisa wambe wowe urabizi. Bagiye nyine ngo ngabire n'umurozi urogani n'ibirenge by'umuntu. Hano hose nta utayizi muri karti. Rero nandi kugenda mu barabara mbamuye na Murisa aramakanira. Ati reka uramubye no kumubeshyira. Byanga bikunda niba umukobwa nawe yabikubwiye. Nanjye yabikubwiye. Simone nanjye yabenyemeje neza. Ngiye naramubwiye kandi wari warembye ukajya mu bitaro. Arambwira ati reka. Ati yego wenda nari mvuye iwabo maze kurya iwabo. Ndarwara maze kurwara bavuga ko ariho bampereye atari kuri mubyara arengana. Rero nanjye byo Simone twaganiye yabenyemeje ko ngabire arengana. Nanjye mbibwira Simone ko ndagerageza nanjye nzaje kureba mama Murisa kuko nanjye nahinzi ko byanga bikunda ari we wamurangije. Umva nanjye niyo makuru nari mfite gusa. Rero nanjye koko nanjye urumva nahungabanye ndiko ngo akana kanje kagiye kubigenderamo reka nanjye ngere umva none nari tsigaje nyine ngenda nahungabanye kugenda tsibanganya ibirenge byanjye mbisibanganya kwako reka ntabwo byari byoroshye ntabwo biba bintu biba byoroshye ko bizarangira gusa nyine wogenda ukiransa hamwe umutima umwana wari kinari kubaraza ari gusikana n'abandi bana oya bwo mfite n'amatsiko nahungabanye vuka Grace kabaye agakobwa keza cyane mujye muramudusura aho oya nta kibazo muhaye ukaze nta kibazo ego urugo n'urugendwa murakoze cyane sawa Ni karibu iwacu. Tunazeje no kubabona iminsi myinshi aho mwamara duhetse. Birukana kera pe. Kera umwana arwaye ariko nanjye nahise ngira zine cingano. Sinabasha kuza kubasura ko ngira amahirwe numva ko umwana yorohewe. Mfatwara kubuze pe meruka uri kudufasha mu mutoyano ku nzira wamutuzaniye. Aho na Simone yarambwira ngo umwana yarorohewe. Erega kiya gihe tuje kwa muganga nako dushikanye kwa muganga agacabamo nkamushikiriza abaganga je numva ngo nataye umutwe cyane numva ntazi ivyo ari byo ariko twaje gusanga ari estom ari igifu
kahose kubera ukuntu hamaze imisi hagwa imvura rero iyo haguye imvura kari kancitse gato sinzi ingwara arayisanganye iyo haguye imvura igifu kirabyimba kikababara bikamutera gusevura akamera nabi n'abariko no kwishaka haheba ntubivuze ko nta magambo wambwiye urubutabaza urukumbwira ko umwana Ngabire kwamurangije ntabwo bikiri ibyo kuko nicyo kintu cy'ingenzi cyakinzanye hano iwanyu nukuri birumvikana pe amakuru rero bana yanje hakuze ko nanje nagiye kure nkasemerera nkavuga utariko ariya makuru siyo ntahuriye n'ibintu byari bihari ntabwo ari byo eka nukuri ntahuriye n'ibyari bihari ajya makuru siyo nukuri none Ngabire bizagenda ute Ngabire jewe rero urazi ko umutware wanje nanje hari ibyo ndiko ndiyumvira kandi umutware sarahari yagiye ejo ku kazi baciye mu telefone none iyo nkuru niba yarayijyanye ukunguka ariko yagiye ndizera ko yagiye azibisubiza ko yaragiye kunyica yaranyishe amakuru yaramenye yarasirikiye Ngabire biramushikira nawe ubwiwe biramushikira biramubabaza arambwira ati ibi bintu namahano urashobora kuvuga ko Ngabire ari umurozi n'ukuntu mwakuranye n'ukuntu mwabayeho ndabwira ntireka nari nataye umutwe nabonye umwana wanje ameze n'abagiye kuncika mvuga amagambure n'ukuri siyo satani mana koko satani none nawe urumva mu mutwe ivyo byari birimwo nanjye ubwanjye bihimbaza iminsi myinshi wumve myinshi mu mutwe wanje nibyo byari birimo ku buryo n'umwana wanje yagize ikibazo ararwara ariko birangira Simone nawe nyije ambwiye ko byitondere umwana yarenze akira nanjye nagiye gushaka umuti wo kumuruza numva rero nanjye namaze kubyuzuza inyama ntoyi ariko iturira imiryango none kwa musenye kwa mwicinzira naramusambuye naramwishe namubujije ivomo ndamubuza hateramira ndamubuza aho yicara ndamubuza hasengera aba bantu bose niyo nkuru mwibarabara rero ubu nanje ndiko ndiyumvira ndi kugenda uteganya ikimama kuri mamuri uteganya iki ibipfukamiro hasi nkasaba imbabazi nimba zozimpa nimba atazozimpa ntabyo nze kuco nzi naramuhemutse ko ariko arasenga arakunda gusenga asenga urabizi nawe urasenga iyo ni satani byanga bikunda nawe ntabwo azanga kuguha imbabazi uzashaka uburyo n'ukuri uzashaka uburyo rega mamuri satani irakora nuko na satani irakora ariko irakora ntabwo ari umuneshi sibyo satani ntabwo ari umuneshi ndakubaza ikintu kimwe jambo Imana igumugisha ko waruje no kunda erega jewe igisebo namwambise nje sigaye ndacikoreye sigaye ngenda numva nambariye ubusa mbabarira inama ejo umugabo bacamo magana nzi kwazonkura isoni amerekeze anjane nshiki wiwe nsemerere nshika nibipfukamiro hasi saba imbabazi abana biwe ntibakizi wanje abana biwe basiga baca ku muryango wanje nk'ukuntu bakundanaga oya ukuntu bimbabaje jamari ahubwo ndagusaba ikintu kimwe mushinga nta ngira muri nguteza babarira umbwire ikintu nokora kugira nshikire mama Birgate suzacaye Ngabire shaka Simone hano Simone pe niwe muntu wizerwa wajyana nawe mukageriwe mukagera kwa Ngabire mukuri kw'Imana ukareka ibintu pe kuko nta umuyobozi Simone na hana afite inshingano ahangaha hari ukuntu hajya ahoshuruza n'ibintu nyine bitumvikana mu mudugudu mugereyo n'ukuri iyo mutungiriye ni wari kuretse nawe umutwe nawe kindi kintu naco niyumviriye naho nshaka Simone n'umushinga nahe ndabiza abantu bose baramwizera ariko ndakeneye nk'abantu bashika nko kuri 4 canke 5 bahano tubana hanyuma nawe uranakubanye hafi na Ngabire umbabare untumire ko nk'abandi bantu 5 canke 10 nze nsaba imbabazi babibona saba imbabazi abavyumvise saba imbabazi mama Birgate mamagara abana biwe ndabasaba imbabazi uravyumva kugira ngo izo nkuru zigende zishike hahandi hose hashitse bya bindi namuvuga kugira ngo kino cyashya birarenze mamuri ndabikwemereye nukura ahubwo bigire bitararenga n'umudugudu wacu ngo bifate undi mudugudu sibyo urananduhuye ahubwo cyane nukuri pe jereka ngendere hano mfite izindi nshingano jewe niyo nkuru nashaka kuza kumva koko numva aya magambo ko ari pe ko nawe wamenye ko atari ahubwo ikintu kimwe ndagusabye kudakurenza imitwe y'inzuzi ikintu kimwe ndagusabye ugenda ubishire kuwa 3 Ngwa musi kuwa 6 kuwa 3 ubabarire yewe ndahari rwose ndahari ntukibazo ngaho sawa hari utundi tunako ndakora sawa nawe dutunganye neza imeze gute turaho turashima Imana
amakuru mu rugo inka we bonye urugo ukataza umanuka ndaguheruka kera pe amakuru iminsi se umusa neza ni neza pe nanjye rero maze iminsi mfite ikibazo ku mutima hari ikintu nshaka kukubwira kitagenze neza mu rugo iwawe se oya ikibazo cyanjye bwite mfitanye nawe mbese muri rusange n'urugo rw'iwanyu rwose na mama wawe Ngabire cyage igihe duhura ko nakubwiye amagambo mabi kandi urabizi ko ungana n'abana banjye yes nukuri kw'Imana rero mbona nk'umubyeyi mbona ko amagambo nakubwiye ko adakwiye rero byabaye ngombwa ko ngiza amahirwe ngiza umugisha ubundi nanze ko nibwira ko kagoroba kuko niho mwavuye mu mirimo na mama ariko niwe cyane cyane nkeneye rero ngiza umugisha wari washyushye umutwe pe cyane washyushye umutwe ndabona n'umutsi waranze cyane rwose rero cyagihe ngutoteza nkubwira ko mama wawe ari umurozi kwatumere nabi hano mu mudugudu na hehe nukuri nicyo ngicyo nshingiyeho ngusaba imbabazi namaze kumenya ukuri mama Mulisa yanyibwiriye ukuri ko umwana we atarozwe na mama wawe ahubwo ko yagize ute ko yarwaye ibintu by'igifu n'iki rero nagiye menya amakuru cyo ko mama wawe ko atari umurozi birangira ntange mvuze ngo reka ngusaba imbabazi n'icyo ngicyo mu magambo make hako umuntu yabibabwiye no kuri kw'Imana Papa Grace ninde no kuri byagiye biva hano ntuza sundi ko mwana mwaratinze kubimenya ubu koko umuntu yari yarabwiye ibintu nkabiriye amagambo nkari akagendera sasagaza amagambo nkariya ubu ko urabona atari umuntu yari yashatse kuduteranya wa mwana ururimi ni nyama yigenga umuntu avuga ibyo ashaka ntabwo mfasha nibuzimpare Papa jewe baravuga ngo tubabarira batugire nabi je mu buzima bw'iwanje je ntabwo nsaba imbabazi ngo mbure emotion cyangwa se mbura umutima ukumva ko no guha imbabazi Papa wumva utuje no kuri kw'Imana wumva utuje pe wumva utuje mbese mu mutima wawe niba hari cyari kikuremereye no kuri kw'Imana wumva utuje zinagira wumva utuje no kuri kw'Imana Papa wumva utuje no kuri kw'Imana nuko ndanyuzwe pe nabibanye iminsi ariko ubu ngubu cyo birakemutse nukuri kw'Imana kandi uburyo najyaga ntinya kugera mu rugo iwanyu ubu ngiye kwisanzura n'abana banje muzi ko duturanye ndabaho uburenganzira baje bisanzura oya je ku mutima we wanje nta kibi mbese nta kofi wigeze nk'umiki sije gusa ko nyene watumye ndakwitwaramo nabi birumvikana ntago byabura hako nanone nimba wumvishije ko warose umutima ukosha kuza kunsaba imbabazi uze kuronka no ukosha kujya gusaba imbabazi mama nukuri mama wese ko twari murungano ubundi jewe ntabwo twigeze tubana ntabwo abizi ntacyo mwagi oya je nta kibazo no kuri kw'Imana ntabwo twigeze tubana nabi wumva utuje no kuri kw'Imana umusubize mama umubwiye ndamukunda oya ndamubwira ama ba Grace se ngo bamize baraho nawe nasuhurize sawa ko wicenga nasoreye ku rukinze ibeze gute ko wicenga nasoreye ku rukinze nasanze urufunguzo warutwaye izika gafunguzo yigera ngenda kajyanye nica impamaze nk'isaha yose ishimye nawe yanikiye ngahanye ku kazuba ushimye cyane sabaye ni ukuri kw'Imana ndatagaye pe ariko mama izina ni ukuri kw'Imana Jamari uzi ko jewe nari ndiko ndaza nk'uku unye hirya gatonya hirya iruhande y'iriya kanevu uzi ko mpuriyeho na Jamari nkumva ahubwo hakumbwira inkuru zabaye mwaya nama ahubwo yanyakirije inkuru zo kunsaba ngo ibigongwe bakusaba ikigongwe cy'iki ngo ibigongwe dawe ngo barumvishije ngo nturoga nukuri Imana natweze nakubwira Imana nsenga ntago ari bayari uyu byibuka mbikubwira nicaye hari iruhande ku fondasiyo nicaye kandi rero mu kubimbwira uzi ko bimbwiye ku buryo nanjye ubwanje iyo namera nk'uwiguma nkavuga ati nta mbabazi ndaguha uzi ko yari kuvuga ati je mbabarira n'ukuri akira amafaranga iyo ayishaka yose ese ubwo bihereye nabonye ari umuntu wa mbere yanga ikintu cyitwa icyaha kandi yangaragarije koko ko ashobora kuba yarakubesheye yambwiye ati mbabarira umbabarire erega birige mwana wanjye wowe nuko kiri mutoya ariko ubundi
aho usebeye Imana niho igukuriraho igisebe ushikamye ariko Simoni nawe nkwiye kuya kumushimira pe hari igihe n'amashini ntarabikubwira nzi ko turi bwimuke tukava muri uyu mudugudu tukava muri aka kagari tukajya no mu kandi nibagije sike mana iyo mana yamukoreyemo ni Simoni ndavuga nti kamanze yo gisha Simoni inama ko dusengana mu bw'ikigeregezo mfite cyo muri uyu mudugudu n'akagari uziko none icyageye nkubwira ko nahuye na mukobwa arwera kuba igiti mu nzira ngo ari guhishe ibimenyetso byahanyuze Simoni namwe atishika mu rugamba n'urwawe ahubwo rurwane neza mama ni gitangaza no kuri kw'Imana kuburyo cyo nambwira ngo ahubwo ngo mundamukirize mukirize mama wari jamari izina ry'Imana yatahise abwira ngo mundamukirize mama ako nawe ubwiwe yabonye ko yakoze ikosa erega barabizi ko yabonye kuri kw'Imana ko nta kandi kagari nigeze nturamo nakubyariye aha nahanatuye niho nakuriye ubwo burozi bwawe bunyadutseho mbaye umukecuru ni ubwahe ahantu navukiye nkabyariye umusore akabanganya nawe ahubwo Imana yakoreye muri Jamari izomfashe ikorere no muri mama Murise no kuri kw'Imana ariko Imana izomfashe ikorere no muri mama Murise kubera ko ibishika yazananye mama sinumva ukuntu nabikubwira ibishika yazananye ese birige ntabwo ujya wibuka nicaye ukambwira ngo mama ngo bivemo ngo byo gusenga ngo bivemo ngo upfume ngo tuye twinywera ngo inzoga ngo wenga n'inzoga ngo tunywe hakubwira ngo ntabwo Imana nge nayireka mama izina ry'Imana arambwiye ngo umbabarire wongere umbabarire ko wishimye kandi nukuri ko Imana nje nishimye ariko Imana ukuyibona nishimye kubera ko ukwenda mukije no munsi sikwenda mukije bushize ko kubushize hoho yaranka ko ndanamukora kuko ngo mfise mama w'umurozi nanjye nuko niko nsigaye neza ariko nabanitse mbona abanyibwishwa ngo mwaramutse ngo mwiriwe kabihora nyine habikiriza numva rero mama iyo Mana nobona yakoreye muri Jamari nabona ikoreye no muri mama Murise nukuri ko Imana nanje nogenda imbere y'Imana nkashima Imana zabakoreramo je novuga ati Mana warakoze byabana ngombwa nkatanga ishimwe pe ariko imbaraga zayo nziza kubera ko ukuntu nahora nisanzura kwa Murise wanje wiruha icecekera wowe ahubwo reka nkubwire ku cyumweru tugomba kujyana gusenga cyangwa tuzajyayo Ako mama uzi ikintu kibabaza niba ari ikintu kibabaza cyane nkumva uzi ko sigenda bakumbura nanje ubwanje nkabura uko ndabigenza ko tuzahurira ku rusengero ku cyumweru tuzagusenga ahubwo mnyemera ko tuzajyana Mana ni ukuri kw'Imana imfashe ni ukuri kw'Imana imfashe pe funguruza ko nigenda narufise kandi nkingure amazi kingura nze nteke mubura nashonje mwana wanje aha ni karibi wacu murakoze cyane urugo rwanjye se murugezemo muteda ko yari iminsi yari iminsi ariko nyine iminsi bamishikanye n'umwe niko njya yaba twari tubizi undi abakiranutsi bavuga ngo urugo rw'abakiranutsi ruragendwa bose n'urwanya rwabo rw'umukiranutsi cyane urw'umuroza ahubwo Gabi igihe cyose kigera igihe cyacu ni ukuri ntarinze ndajya kure numva nta biganiro dufite twoganira kubera ko ibihe bimaze iminsi bihari byabyaye ibiherehere rero niyo mpamvu jewe ubonye nje muri iri rembo ndahora ndahaca ndaba hepfo nkahaca ndaba ku ruhande ariko igihe carageze umutima umbwira ukuri narakubesheye ntwagwa n'ishavu sinagira umutima kubanza kwihangana ngo ndindira ajya guhibuka n'ibibi mpabukana ngo ngabire ni mubi kubera ukuntu umwana bamuzanye ameze nabonaga nyine menga ibyizigiro byo kugira ngo ndamubone yakize ntabyo mbona ubwo ndahubuka ntwarira hejuru mvuga ibintu bidahuye ndakuvuga nabi ndagusebya ndagukura ko agahuzu ndagukura ko gatenge ndakwambika ubusa uri umuvandimwe uri umwene wacu twaragendanye mu byinshi ibyo mu bwana n'ibyo dukuze urabyumva ndakugirira nabi pe ndakuvuga ndakonona mu babanyi mu rugo umva ahantu hose ariko rero nta kosa na rimwe ritababarira ndakwinginze umbabarira erega ngabira ntiturashikaho satani atageze ibuye mbabarira umparire utamparuriye kuko uwo mparurira ntiwomparira ni byinshi cyane mbabarira
Mamuri ni wowe cyangwa si wowe? Nukuri ni jewe. Mamuri ujya wibuka umparabika mu rusengero. Pastor umubwira ukamuhamiriza neza uburyo k'ingendoga. Mamuri nigeze nkurogera abana bawe ntibakuze bamenyeranye n'abanje bo mu rugo abanje babi wawe. Mamuri natekeje ukuntu ari wowe umparabitse mu mudugudu mu kagari kose gitifu akagaraza kumbaza ungabi bo warose ryari waravukiye muri aka kagari abantu bose bari bakuze nk'inyangamugayo. Mamuri ni wowe kuza kunsaba imbabazi. Reka ndakubwira irindi Biragoye. Ikigaragazo kirababaza ariko gisunitswe na mwene so kirenga ibindi. Ndabizi neza ko nakoze ikintu atari je nari gukora. Byari gupfuma basi kikakorwa kivuye ku bandi. Nundi wiruhande atari wowe. Mbabarira. Nakoze amakosa menshi cyane kubw'iryo kosa nakoze. Nari kuza umwanya muto ariko ryabaye rinini cyane ryanganye n'iryo gukora umwaka wose. Kuko sijeho nari kuvuga bigi. Sije nari kugukorera bigi. Nico gitumye n'ukuri. Uyu mushinga ntaye avuga ukuri ku mutaga no ku mugoroba. Namuhita ndabwira nti ngwino tujana. Namunyize ndabwira nti ngwino tujane kwa Ngabi. Umfashe gusaba imbabazi kuko nijanye jenyene. Tazoyomba. Mbabarira ndakwinginze. Ngirira imbabazi no kuri ndasabye imbabazi. Mamuri reka nkubwire. Ye nkurikije uko twabanye. Ngabire we. Twabanye turi bato. Wowe byacu wabyumvise nyuma. Uyu twamaranye ubusa. Twajyanye koga mu migezi. Uri kumva? Tujya koga turi batoya. Turiga. Ishuri ngeze aho ndivamo ariko ntigeze anshyira iruhande ngo nuko navuye mu ishuri. Twarakomeje turabana dushakira ahantu hamwe. Umugabo yashatse n'uwo mu muryango we n'uwo nashatse. Twumvaga nta kintu cyadutandukanye. Ubwo rero Mamuri nshingiye ukuntu nari nsigaye aho nyuze hose baca ibiti ngo bari gusibaganya ibirenge by'aho banyuze ngo nguruka ngiye ku manywa. Ngabi Ngabire we. Hajya mu ntwa za Yesu wamwihakanye inshuro 3 ninde? Si Petero. Yaramubwiye ngo ndagukunda ngo mbese no mu rupfu turajana. Ngabi Satani yigendera agica hagazeko. Kandi niba kuvuga ngo umuntu yaguye usubiza ibitekerezo inyuma no kuvuga ko uwo muntu yarahagaze. Bivuge ngo hagu umuntu ahagaze. Satani nta kindi ari guhagarara ko yashingiye ku rukundo no kuntu mwagiye mukura no kuntu n'ubumwe mwari mufitanye. Ahagarara aho ngaho. Rero Ngabire tsindishavu umubabarire. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mubabarire namwe muzobabarirwa. Kandi hamwe n'ibyo uribuka ijambo nagubwiye usobe muri Yobu 6 igice ca 36 yavuga ngo reka ngigwe ku minzani reshe Imana imenye ukiranuka kwanye. Wowe wari wicaye ku munzane wawe nafite we umutegereje. Sindabimwifurije ariko umenye ngo uko tugenda Satani turagenda tukaryama tukaryama tukasinza ariko Satani we ntaryama. Akoresha n'amango kugira ngo agirene atandukanye abakundana. Ngabi kubera ingo zisenyuka ni Satani. Umuntu murashaka na sheri ishushu igiye kabiri sheri kavamo washano we suti kavamo wasutwa we imiriri kaka. Rero oya babarira Mamuri. Urakoze cyane. Ntabwo nabura kubabarira. Urakoze cyane.